Salama sitamu mali siman sidup pakaboro lante allo iyate ulendui renungan harian Toraya allo Senin tanggal 10 karua bulan 10 tahun 2020 misa. Ta pasakka itu kadan na puang matua lan mai surat madatunna ia mutu mangka dipilih lan mai bunga na Samuel pasal 10 angka 17 saya lako 27. Nah dolo dio maito ta palaku pak tunduan ta masambayang. Ki pudi ki pakalabi tu sangami opuang matua lan kadatuan suruga un tanda bilangi tu diona kamamasian kama turu-turuan tontong mi papayan lako kami tahun mi. Ki kanasai opuang lan mintu agan katuan ki landa tama allo iyate tontong tu 5 kaborok mi un taranakan. Laki paranduk tu teng kakek leki allo iyate apa dolo dio maito la di parandangan ni kama totoran ulen dui kadammi lamai surak madatummi. Opuang tunduikan si sola pena masallo mi bengkan kakinan ki din untandai patunna tu diona kadammi ki posuloi unulai te katuangki. Saka mokan perangi opuang matua mi tontong seroi tu diona kasalangki dak na mendadi sakalangan untarimai tu diona kada maseroni lan puang Yesu ki menolo mati olo malabi mi. Amin. Bunga na Samuel pasal 10 angka 17 saya lako 27. Nakua tu kadanna puang matua mangkato natambai mi Samuel tu mintu tau sirampun lako puang dio Mispa. Sia mak kada lako to Israel nakua susite tu kadanna puang kapenombanna to Israel. Kusolamo tu to Israel tasu lamai tondok Mesir sia kurampanan mo komi diomai mintu kadatuan tu umpan dasa komi. Apa to temo mi bokoi mo tu kapenombammi tu mangka urampanan komi lan mai kamaparisan sia mak kada komi mikua moi umban akua inang lam yang karan kan misa datu. Ia moto mai mo komi menolo lako puang situru bilanganna sukummi sia pak rapuammi. Mangkato na suami Samuel tumintu suku Israel saya menolo anna suku Benyamin narua. Ia tonna disuamo saya menolo tu suku Benyamin situru mintu pak rapuanna. Pak rapuanna mi matri nakanna. Mangkato Saul mi anak nakis nakanna. Anna didaka apa tae na diappa. Mikuta Naomi tu tau lako puang nakua. Bak tu saime tu tau iya to. Anna bali puang nakua manassa membuni mo lan luto pareanan. Mak dondom itu tau male unnalai indeto diomai. Ia tonna bendan lan tanga-tanga to Buddha. Angge palempeng nari tu malangkakna intu tau. Mak kadam itu Samuel lako mintu tau nakua. Mitiro moraka tu tona tonno puang. Belan namoi misa tau tae padanna lante mintu tau. Unnarak arak mi tu mintu tau nakua. La mau pak tu datu. Mangkato lapo kadami Samuel lako mintu tau tu atoran kadatuan. Anna surai lan misa luntara. Anna patorroi dio olona puang namane rampun ni Samuel tu mintu tau pantan sule lako banuanna. Sule dukami tu Saul lako banuanna dio Gibea nasolan to barani tu napatiakka puang matua penaanna. Apa den tu bak tu pira to bulituk mak kada nakua. Umba nakua lau rampanan ki te. Sia napamatuna tau ia tomai sia tae nama kasian lako kalena. Apa nakapai bang Saul tu ianna to. Ramporan dan moto tu kadan na puang matua na ia tu digente to maupa ia metu kita
tu rangi kadanna puang matua ta pogaui lan mintu allo katuanta. Siumpukna tu lata nannung lan attu ia te di balan misa penggarontosan kada da ammu tadang. Jangan berhenti. Tumatuangku sia siuluk solanasang lan puang Yesu. Den parumbasan biasa na pokada tahu nakua da itu anamukun mak bururu tu asu apa tontong umpatarru lalanna tu tolumio. Buda tahu mukun bang mak ulelian pasayu patelle sia mak kadaleko apa da anta tadang mukun umpogau tu apa melo. Den duka pakada nenek dirangi nakua ia ke apa melo dipogau nang labu dabang tu panisi na diumai tosenga. Belan na pantan bang tu may timbangan na tau lako kaleta. Susimo kadan na tau umpatu Saul dan Pak Basanta angka 27 nakua apa den tu batu pira to bulituk mak kada nakua umba nakua la urampan angki te sia na pamatuna tau ia tomai sia tae na mak kasian lako kalena. Pak tu pira-pira tahu ungkanoka ke Saul mendadi datu belan na ia tu timbangan na kumua tae anna sipatu mendadi datu sia buda pato tu ulelian tang melo lapo kada tahu belan na inang mabiri lako Saul. Ia ton na manela diangka mendadi datu susitu ditonlok lan bunga na Samuel pasal sang pulo misa. Ia tu Saul mase penanna untiro itu to Israel la nalaoi to Amon saya lako bendan mak kada londong pembuloi. Ia duka mo napolalan to anna kalau i penanna puang matua undului tu Saul mendadi datunna to Israel. Lan unangkaran to yang datu ia tu Saul mak pakappa urangi tu patelle dio mai tau belan na tandai kuma ia tu pasanan dio kalena pasanan lu dio mai puang matua. Ia moto ia temi pasanan tengko dio lu kaleta undongan na umpatu pak kamayan ta mukumbang mo umpogau situru kamaloloan. Ia teme apa melo dipogau inang labu dabang tuto bulituk tangga na unambo ulelian tang melo tiona kita. Apada anna ia nanai tutun tangga ta sia umpatadang ki la tontong umpogau temai pasanan ta podo anna tontong menggaronto lan kapatonganan. Da ammu tadang. Amin. Ta timang kure semangat kadan na puang matua ta masambayang. Ki kure sumanga ki timang pole poraya tu kadammi o puang matua tumang kakirangi lambai surak malitummi ulen dui panandungan allo ia teh. Denopa na ia te kadammi la mendadi penggarontosan unolai tumintu agan katuangki. Mi ada ikan opuang tontong untarimai tudiona pasalan tengko teteludio mai kalemi. Lan temintu agan katuangki lan mak rupa-rupa sarak pengkarangangki. La kapua la bitti la tontong ki karang situru kamasorokan pena. Moira kana buda-buda tu sakkalangan siapa telle bilan nakadammi unalaikan da amu tadang. O puang matua kisorong mati 5 kaboromi tuma rupa-rupa agan katuangki allo iate na kamu umpuis sananni. Taranakan o puang kami patoyang kan jomai mak rupa-rupa kasanggangan sia kamasusan. Mi sarapai lamai batang kaleki diona mintu saki. Arang ikan ni lindo masukan mi. Ami pasiriakan kamarampasan tetelu dio mai kalemi. Lan sangan puang Yesu puang pelak bak kasalanki otok na katuanki ki menolo mati olo malabi mi. Amin. Angge inde moto tu kasih tamuanta solanasang
Ulendui renungan harian Toraya, denopa tamatoto solanasang unulai tekatuanta, kurre sumanga puang tontong umpasak keki.